हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्टनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्टआनो जाहैबाय BTCनि आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि केन्डिडेट लिस्ट ओंखारनाय। बे केन्डिडेट लिस्टनि जानाखि पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनाय एबा एभारेज पार्सेन्टेज दिहुननाय बेवहाय गोबां बेले बेजे जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेवहाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ एभारेज पार्सेन्टेजखौ माबायदि दिहुनदों दा बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बे जाहैबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारनाय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन। आरो बे नटिफिकेसना 28 जुनाव ओंखारदों। आरो बे नटिफिकेसना जाहैबाय आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन। दा आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना 2 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जानानै 10 जुलाइयावहाय बियो जोबहैगोन। 2 जुलाइयाव आन्डार BTC एरियानिया स्टार्ट जाग्रोगोन 2 जुलाइनिफ्राय 9 जुलाइसिम। टटेल केन्डिडेटफोरा 5840 जन दङ आन्डार BTC एरियायावहाय। थिग बेबायदिनो आउटसाइड अफ BTC एरियानि केन्डिडेटफ्राबो एप्लाइ खालामदों सेकेन्ड प्रिफारेन्स मोननायनि आसायावहाय। दा बिथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना 10 जुलाइयाव जागोन, सानसेल' जागोन बिथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना। आरो टटेल केन्डिडेटफोरा दङ 1659 जन। दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि केन्डिडेटनि एभारेज पार्सेन्टेज दिहुननाय नोंथांमोना नैबाव नुनो मोन्दों स्क्रिनाव। बे जाहैबाय आन्डार BTC एरियानि केन्डिडेटनि लिस्ट। बेवहाय जानाखि फार्स्ट केन्डिडेट दङ देरहासार नार्जारि, बिथांनि टटेल पार्सेन्टेजआ 42.13, एभारेज पार्सेन्टेज दिहुननाय बियो 42.13। दा बिथांनि पार्सेन्टेज दिहुननायावहाय एसे प्रब्लेम थानायखौ जों नुनो मोनो। दा एथ'ग्राफ पार्सेन्टेज जाथावथावखौ मोनहैया आरो। दा बिथांनि पार्सेन्टेजखौ जुदि जोङो हमनानै लाबाय बिथाङा 100आव 100 मोनजोबदों। हमनानै लाबाय 100 मोनजोबोब्ला अब्ला 5जों डिभाइड खालामनानै 5%, 5%, 5% बेखौनो मोनजोब्बायलायानो बिथाङा। ओमफ्राय टेटआव 80%खौनो मोनबायानो। अब्ला बिथांनि एभारेज पार्सेन्टेजखौ जों दिहुनोब्ला माखासे केन्डिडेटफोरनिखौ 3जों एभारेज पार्सेन्ट दिहुनदों। दा बिथांनिखौ जोङो जुदि 3जों एभारेज पार्सेन्टेज दिहुनोब्ला अब्ला बिथांनि टटेल पार्सेन्टेजआ 46.66 जाहैयो। 46.66 जुदि जाहैयोब्ला बिथांनि एभारेज पार्सेन्टेजआ अब्ला बै माखासे केन्डिडेटफोर जायफोरनि केन्डिडेटफोरखौ जोङो 3जों एभारेज दिहुनहैगोन अब्ला बिथांमोननिजों गोरोबहैया। नैबेजों बिथांनिजों ओमफ्राय बै माखासेनि केन्डिडेटफोरनिजों एभारेज पार्सेन्टेजआव गोरोबहैया आरो। दा बिथांनिखौनो कारेक्ट लायोब्ला बे माखासेना गोरोबहैला आरो माखासेनिखौ कारेक्ट लायोब्ला बिथांनि पार्सेन्टआव भुल दङ बे गोरोबहैया आरो। दा माखासे केन्डिडेटफोरनि पार्सेन्टेजखौ माबायदि केलकुलेसन खालामदों जों बेखौ केलकुलेट खालामनानै नायदिनि। आङो सानै साथामनि केन्डिडेटफोरनि मार्कखौ काउन्ट खालामनानै एभारेज पार्सेन्टेज दिहुनदों। दा मिलायदों आरो बेबादि एभारेज पार्सेन्टेज दिहुननायाव। दा माखासे केन्डिडेटफोरनि जायनाखि एभारेज दिहुननाय बेयो माबायदि जों बेखौ एसे नायदिनि। दा लोगोफोर बेवहाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ लास्ट मोनसे पेजावहाय मोनसे खोथा बेवहाय मेनसन खालामदों नोंथांमोना बेयाव नाय। बेवहाय HS/ग्रेजुएसन होनाय दङ बेवहाय बिथांमोना HSनि पार्सेन्टखौनो काउन्ट खालामाखै। HSनि पार्सेन्टखौ बिथांमोना गारदों। दा बिथांमोना अनलि बेवहाय DLED बा BEd प्लास आन्डार ग्रेजुएसन प्लास टेट बे मोनथामखौल' बिथांमोना प्लास खालामनानै 3जों एभारेज दिहुनदों। 3जों एभारेज दिहुननानैसो पार्सेन्टेजआ मिलायदों आरो बेवहाय HSनिखौ लायाखै। दा नोंथांमोना बेबायदि एभारेज पार्सेन्टेज दिहुननानै नायदो नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ मिलायोना मिलाया एभारेज पार्सेन्टेजआ। जुदि मिलायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो आरो मिलायाबाबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो बेबायदि फर्मुलाजों एभारेज दिहुननायाव आंना मिलायाखै बा मिलायदों बेबायदि खालामनानै नाय। खिन्थु आङो सानै साथाम केन्डिडेटफोरनि पार्सेन्टेजखौ बेबायदि एभारेज दिहुननानै नायदों अब्ला मिलायहैदों आरो। दा लोगोफोर नोंथांमोना नायनायबानो जाबाय बेवहाय एभारेज पार्सेन्टेजआ गोबां केन्डिडेटफ्रानो बेले बेजे ओंखारदों। सोरनाबा HSनिखौ लायाबालानो 3जों एभारेज दिहुननायाव मिलायदों, सोरनाबा बेबायदि खालामनायाव मिलायाखै होननानै बुंहरदों। दा नोंथांमोना बेबायदि दिहुननानै नायनायबानो जाबाय। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ। दा नोंथांमोना 2 तारिखआव जायनाखि केन्डिडेटफोर दङ केन्डिडेटफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन फार्स्ट डे खालि, अब्ला फार्स्ट डे खालि जायफोर केन्डिडेटफ्रा फैगोन अब्ला नोंथांमोना बे एभारेज पार्सेन्टेज दिहुननायनि सायाव नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफायार जायनाखि खालामगोन
बिथांमोनखौ नोंथांमोना बे प्रब्लेमखौ नोंथांमोना खोन्थानानै हो बे एभारेज पार्सेन्टेजखौ माबायदि दिहुनदों बेवहाय आंना पार्सेन्टेजआ मिलायाखै बेनि फर्मुलाखौ नोंथांमोना खोन्थानानै हो होननानै नोंथांमोना बुंनानै होबानो जाबाय दा आंबो बुंनो नाजागोन जानाखि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बिथांखौबो लोगो हमनानै बेखौ बुंनो नाजागोन नोंथांमोनाबो नाजाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअ'आ दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक ইউ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ যোনটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কেণ্ডিডেট লিষ্ট ওলাইছে সেই কেণ্ডিডেট লিষ্টত পাৰ্চেণ্টটোকে লৈ বহুত খেলি মেলি হৈছে ইয়াতে কিছুমানৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কমি গৈছে কিছুমানৰ বাঢ়ি গৈছে এনেকুৱা বহুত উল্টা পুল্টা হোৱাটো আমি দেখিব পাৰিছোঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকৈ ওলাইছে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এনেকুৱা চিষ্টেমত ওলোৱাত এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো মিলিছে এতিয়া এই চিষ্টেমটো কেনেকৈ কৰিছে সেইটো মই আপোনালোকক সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে সেইটো হ'ল BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ওলোৱা এটা নটিফিকেশ্যন আৰু সেইটো নটিফিকেশ্যনটো 28 জুনত ওলাইছে সেইটো নটিফিকেশ্যনটো আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন হয় এইটো আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব 2 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 10 জুলাইত শেষ হ'ব ইয়াতে আণ্ডাৰ BTC এৰিয়াৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো 2 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 9 জুলাইত শেষ হ'ব আৰু টোটেল কেণ্ডিডেটটো আছে 5840 ইয়াতে আউটসাইড BTC এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেটবিলাকো আছে আউটসাইড BTC এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো 10 জুলাইত হ'ব এদিনেই হ'ব তেখেতসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰু টোটেল কেণ্ডিডেটটো আছে 1659 চ' ইয়াতে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোনটো লিষ্ট ওলাইছে ইয়াতে এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ যোনটো আছে সেই এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত খেলি মেলি আছে ইয়াতে যাৰ কেণ্ডিডেটৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টৰ আছে ইয়াৰ টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো আছে এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো 42.13 এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ যদি আমি কাৰেক্ট যদি লয় তেনেহ'লে বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নিমিলে আৰু বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যদি এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টটোকে লৈ যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত নিমিলে তেখেতৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজটো তেখেতে যদি 100 কৰি যদি পাইছে যেনিবা 5% HSত আৰু DLEDত বা BEdত 5% আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত 5% আৰু NCC বা স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছে এইটো 5% আৰু TEDত 80% এনেকুৱা যদি লয় সেইটো এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টটো যদি আমি 3 লগে যদি কৰোঁ তেনেহ'লে তেখেতৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ব 46.66 হয় তেখেতৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকুৱা যদি ওলাইছে তেনেহ'লে বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এনেকুৱা সেম চিষ্টেমত ওলাব লাগিব বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকুৱা যদি সেম চিষ্টেমত ওলায় তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো নিমিলে কিয়নো বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজত HSৰ মাৰ্কটোকে কাউণ্ট কৰা নাই এতিয়া বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিছে সেইটো আমি চাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো এইটো নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে এইটো লাষ্ট পেজত আপোনালোকে চাব ইয়াতে এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে যোনটো HS অৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন সেই HS অৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন তাৰপিছত DLED বা BEd আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰা যোনটো NCC বা স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেটৰ 5% সেইটো লিখা আছে কিন্তু ইয়াতে যোনটো এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টটো ওলাইছে বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মই মিলাই চাইছোঁ 3-4জন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ইয়াতে HSৰ পাৰ্চেণ্টটোকে কাউণ্ট কৰা নাই HSৰ পাৰ্চেণ্টটোকে লোৱা নাই ইয়াতে অনলি লৈছে BEd বা DLEDৰ পাৰ্চেণ্টেজটো প্লাছ কৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো প্লাছ কৰিছে এইটো UG লিখিলোঁ মই তাৰপাছত ইয়াতে টেডৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কাউণ্ট কৰিছে তাৰপিছত তিনিটা মাৰ্কটো কাউণ্ট কৰি 3 লগত ডিভাইড কৰিছে এনেকুৱা চিষ্টেমত কৰিলে বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মিলে সেইটো মই চাইছোঁ অলৰেডি চাইছোঁ মই 2-3জন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি চাব HSৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কাউণ্ট নকৰিব অনলি DLED বা BEd আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন প্লাছ টেডৰ পাৰ্চেণ্টেজ এই তিনিটা পাৰ্চেণ্টেজটো প্লাছ কৰি আপোনালোকে 3 লগত ডিভাইড কৰিব আৰু এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাই আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো
এইটো যোনটো লিষ্টত ওলাইছে সেই এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটোৰ লগত মিলিছে না মিলা নাই এইটো আপোনালোকে চাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাই দিব এনেকুৱা ছিষ্টেমত ওলোৱাৰ পাছতো মিলিছে না মিলা নাই যদি মিলিছে তেনেহ'লে সেই ছিষ্টেমতে কাৰেক্ট হ'ব লাগে আৰু যদি মিলা নাই বাকীজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোনটো মাৰ্কটো বেছিকৈ আহিছে ইয়াতে খেলি মেলি আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মিলাই চাব মই যোনটো এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টটো ওলাই আপোনালোকক দেখুৱাইলোঁ তিনিটা কোৱালিফিকেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজহে ইয়াতে কাউণ্ট কৰি 3 লগত ডিভাইড কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আহিব 2 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যোনে কৰাব আপোনালোকে ইয়াতে সুধিব যে পাৰ্চেণ্টেজটো এভাৰেজটো কেনেকৈ ওলাইছে ইয়াতে বহুত খেলি মেলি হোৱাটো আমি দেখিব পাৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দি দিব এইটো আপোনালোকে ক'ব অথবা কমপ্লেইনটো কৰিব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টেন